الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بنرانو بسراني خوشوي سلام ورحمة إخواتان لبي خوشحالين دا ألقيشي نوي برنامج صداي زيارين بخزمتي إيوي عزيز وخوشويست أغينو. عزيزان وخوشويستان داواکارین لە خوای پەروەردگار ئێمە و ئێوە دەست بەرزەکەینەوە دەڵێن خوای گیان لەم مانگە پیرۆزە لێمان خۆش ببە، تاعات و عیبادەت و پەرستشی ئەم مانگەمان لێ قبوڵ بکە، خوێندنی قورئان و ئایەتەکانی خوای پەروەردگار و ختمی قورئان و ئەم جۆرە دانیشتانەمان لێ وەربگرە بیکە بە توێشیەک بۆ قیامەتمان ئینشاءالله.
خۆشەویستان و بەڕێزان وەکو هەمیشە مامۆستایەکی قورئان خوێن لێرە ئامادەیە و بە ئاەتە جوانەکانی قورئانی پیرۆز و بە دەنگە خۆشەکەی دڵەکانمان ئاوەدا بە ئاوی نوری ئیمان. پێکەوە مامۆستا ئازاد بەخێرە هێنین بۆ نوێ سۆدەی بەرنامەی سەدای زێڕین. مامۆستای گیان بەخێر بن، سوپاس بۆ ئامادەبوونتان. خوای گەورە پاداشتی خێرتان بداتەوە، ڕێگەیەکی دوورتان بڕیوە لەو گەرمیان و دوو سوڕماتووەوە هاتوون تەشریفتان هێناوە. داواکەین لە خوای پەروەردگار بیکا بەمایی خێر و بەرەکەت بۆ خۆت و کەس و کارت و ژیانت و تەمەنت و ئینشاءالله دەری خێر لە ئێمەش لێوەش بکاتەوە. مامۆستا مەلا ئازاد، غەریب عەلی کێیە؟ غەریب عەلی محەممەد. بەڵێ. لە دایک بووی کوێیە؟ ساڵێک لە دایک بووی؟ تەمەنت چەنە؟ 1973 لە دوو سوڕماتوو لە دایک بوومەنە. بەڵێ. بەڵێ. لە دوو سوڕماتوو؟ بەڵێ لە دایک. مامۆستا لە تەمەنی چەند ساڵیەوە دەست کرد بە قورئان خوێندن؟ والله تقریبا عمرم 10 ساڵە بوو تقریبا. 10 ساڵ. ئیتر لە خزمەت قورئانە. خزمەت قورئان. لەکوێ مامۆستا دەست پێ کرد سەرەتا؟ لە مەکتەب، لە مەدرسە، والله لە مەکتەب لە مەکتەب مامۆسایان دایما تەشجیعمان کرد کەوا بەدەنگ بخوێنین ئینشاء لەوێ. ئیتر ئەلەوراکەوە ئیتر حوبی قورئان ڕوێ دڵمەوە. الحەمدولله. ئیتر باومش بەیانیان دائما قورئانی ئەخوێنا. بەڵێ. خوا لێی خۆش بێ ئەگەر وەفاتی کردو. بەڵێ خوا لێ خۆش بێ ئینشاءالله. خوا لێی خۆش بێ. بەڵێ. حقیقەتەن ئیتر بەیانیان کە هەڵ ئەسا لە خەو دایما قورئانی ئەخوێنا. ئیتر من هاتمە خەوەرە. بەڵێ. ئیتر بە سەوتی باوکم هەم ئەخەوت ئەنووستمەوە. ئیتر حقیقەتەن تەئسیرێکی زۆری مان کرد باوکمان. بەڵێ. مامۆستا لە دووس جەنابەت وەکو مامۆستایی، وەکو پێشنوێژی، وەکو قورئان خوێنی چ کارەی بە تەواوەتی؟ والله بەس ناچمە سەمبەر بەر خۆتبە بڵێم. ئیتر هەموو بەڵێ بەڵێ هەموو شتێک پێشنوێژیەکەیت و خادمم، مؤەذنم، پێشنوێژیەکەم، قارئم. باشە. بەڵێ. هاوڕێتی و ئاشنایەتیت هەیە لەگەڵ دەور و پشتی خۆتا مەسەلەن وەکو قاریئەکان لەگەڵ کەسا ئیتیساڵ و تەنسیق و مەسەلەن دانیشتن و مەحافلتان هەبووە؟ والله تقریبا ئیتر ئەو تێکەڵم نەبووەنە والله لەگەڵ هینا. ئیتر بەڵێ بووە بەس کەم. ڕاستەکەی. بەڵێ. مامۆستا شارەزاییشت لە بواری مەقامەکانە هەیە؟ والله تقریبا بەڵێ. هەمووی هەر بە تەقریبا ناوی بەڕێکەی بە قورئانمان بخوێنێ بێ تەنەوەمان بۆ بکەین لە مەقاماتە. ئەم مانگە خۆت ئەزانی مانگی قورئانە، بۆیە ئێمەش حەزمان لێ بۆ لە خزمەتی بینەران و بیسەرانی خۆشەویستا بین بۆەوەی زیاتر بایەخ بدەین بە قورئانی پیرۆز. والله خۆی لەخوا بە زیاد مەقامات شارەزایم لێ هەیە، ینی بەس نەک بە شێوەیەکی فراوان نییە، مخەسەسە تەقریبا. بەڵێ. مامۆستا مەقاماتی ڕئیسی چین؟ ئەو مەقاماتە ڕئیسیانەی کە هەن؟ 7 مەقام ڕئیسیمانەیە. بەڵێ. بەڵێ 7 مەقام ڕئیسیمانەیە. سێگایە، نەهاوەندە، ڕەستە، بەیاتە، سەبایە، حیجازە و عەجەمە. بەڵێ. بەڵێ. مەقامی کورد هەیە مامۆستا؟ کورد. بەڵێ. حجاز کورد بەڵێ هەیە. حجاز کورد هەیە. بەڵێ. شارەزایت لێ هەیە؟ نە والله ئەو شارەزایم لێ نییە. حیجاز کورد. بەڵێ. زیاتر چی ئەیخوێنێ مامۆستا ئەو مەقامە؟ مەسەلەن قاریئی چی مەنتیقەیەک ئەو مەقامە ئەخوێنن؟ یعنی مەسەلەن کورد ئەیخوێنێ زیاتر، تورک ئەیخوێنێ؟ خۆی حیجاز تورکیش هەیە وەنییە؟ حجاز تورکی تقریبا ئەغڵبی حەزیان لە سەبایە. وایە. سەبایە. سەبا حەزینە. سەبا مەقامێکی حەزینە. وایە. بەڵێ. ئیتر قاریەکانش ئەخوێنن، ینی سعودیا، عەفاسی. بەڵێ. حەز بە تەقلیدی ئەو قاریئانە هەیە؟ نە والله من حەزم بە تەقلید نییە. باشە. بەس بەڵێ. ئەگەر ئازێر نابێت چەند ئاەتێکمان بۆ بخوێنە ئیتر بە مەقامێکی جیاواز. كيفي خوتانا بترتيل جركتانا بتحقيق جركتانا ولا بقى مزاريان ترتيل به
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. صدق الله العظيم. بس زاد إن شاء الله ما سجن. أما الصباح بلي صباح صباح والله بشوي سريع. بلي ترتيلي منها. بلى. ماستا لدوس خرماتو مزجوتا كان زورن. لخوا بزيادة. الحمد لله. استاش زور به هر زوري مزجوتا كان كردي خوم عم بري ويبن. وكو خادم وكو قارئ. بلى. جنابش التعييني رسميت. بلى تعييني رسمي. تعيين رسمي. بلى. لأوقاف. بلى. زور باشا. لصالي كنا تعييني ماستا. ل 2004. 2004. بلى. ما شاء الله. درس دلاي ما مستحق خندوه. والله ما موصى يعني زورترين كوا درس من الأخيرا ما موصى أحمد نور الدين بو. أحمد نور الدين. بله. خلشي دوزة. خلكي دوزة بالله مسألة كركوك ما موصاكي بريزة وتوانا إن شاء الله. بله. علمي تجويد دلاي أو خند. بله. مقامات دلاي شيخند. مقامات والله هر بفي ممارسة لبستاني مقام عراقي وحافظ خليل يعني زور تأثير يكردو. حكمتي شيء زور بي قارئ كان ما سرسام بحافظ خليل يتديار يعني سبحان الله يعني خوي تبارك وتعالى موهوبي كذا في أو قارئة يعني يتر إنسان عجيبة يعني يسمن كجيلي أجرم خاصة مقام ركباني بخوانية يتر تواو يعني تقسيم لك براستي راسة فرمي توزع لمقام ركباني ما بخواني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم صدق الله العظيم. مامۆستا جزاك الله خيرا إن شاء الله. مقام ركباني أساسيكي چییە؟ يعني فرعي شوية. مقام ركباني
تقريبا 4 صباحي بله ڕاستە سەڵ بله باشە ئەگەر پرسیاری ئەوە بکەم برایشی ئێوەش هەیە قاریئە بله مەلا بورهان بله منابه باشە جگە لە مەلا بورهان کەس لە خانەوادەکەی ئێوە قاریئە مەسەلەن مناڵەکانت برات کەس و کارت جگە لە باوکی ڕەحمەتیشت والله بس من ملا برهاني بەس تۆ مەلا بله ڕاستەکەی پێمان خۆشە هەندێککە قورئانمان بۆ بخوێنی چکە ئێمە زیاتر بایەخ ئەدەین بە بواری قورئان خوێندنەکە چونکە فەذەکر فەئین الذیکرا تەنفع المؤمنین قورئانیش خۆی بۆ خۆی یەکێ لە ناوەکانی ذیکرە بله جا حەزمان لێیە بینەرانی خۆشەویست ئاشناکەی بۆ دەنگە خۆشەت زیاتر قورئانمان بۆ بخوێنی ئینشاءالله بەڵام ئەم جاریان تۆزە زیاتر مامۆستا لە سوورەتی یوسفی چت لەبەرە سورة يوسف لبرني أنا زۆر باشە بەوەی کە خۆت حەزت لێ هەیە فەرموو چەند ئاەتێکمان بۆ بخوێنە أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. خواهي قبل برداش بداتو بارك الله فيكم، جزاكم الله إن شاء الله. إن شاء الله. مونسا أجواء رمضان لويت شونا لمنطقة إيوا بس شوازك بري وأتي خلشي زور بالرجوع أبن تعاطي عبادة أنجام دنا رمضان. والله لخواب زياد بي، لخواب زياد بي، يعني دخل ما تي منطقي لخواب زياد بي إيمان دار، يعني حقيقة كرمضان دي يتر جوي تايبتي هي يعني يتر يعني حقيقة خلق بالرجوع بلي نوجي تراويح، نوجي بيانيان، نوجي تراويح. طبعا خلق زور قبل الجامعة كان إن شاء الله، بس بتايبي دخل ما تي لخواب زياد بي بارودو خيشي قنجاو الحمد لله. لخواب زياد يعني لبان أمنها متي ونقبتي لخواب زياد بي خلقي يعني حقيقة براستي يعني روكنا جابع لرمضان. سپاس بخوا. حتما ل شوانی کۆتایی مانجی پیرۆزی ڕەمەزانیش خەڵک دائەنیشێ. بەڵێ بەڵێ لە جامیەکانە بەڵێ ئێمە هەر دانیشی لە جامیەکەی خۆمانە ئیتر بە بۆنی ئەم وەزعانەوەش چەند ڕوێنە لە جامیە ئیتر دانیشین شەبان بەس هەب دانیشتین لەو جامیە لەخوا بەزیاد بێ. الحەمدولله. جامیەکەی ئێمە تایبەتە. مامۆستا جاران جەمعیەک هەبوو پێیانوت جەمعیەت القوڕاء والمجەودین العێراقیین. بەڵێ. شێخ نەجات هەبوو، نەجات عەسکەری سەرپەرشتیە کرد. بەڵێ. ئاشنایەتی تێ لەگەڵ شێخ نەجات؟ بەڵێ هەویشم شەیە، هەوی جەمعیەکە، جەمعی قوڕا مجەودین. بەڵێ. بەڵێ. پێت وایە شێخ نەجات قاریئێکی باش بێ حتما؟ بەڵێ ماشەڵڵا. بەڵێ قەڕایی متوەکل لەڵە. جەناب شێخ عەلادین قەیسی بینی بوو؟ شێخ عەلادین قەیسی بەڵێ بینی بوو. بەڵێ. ئەویش ڕئیسی بەڵێ قوڕاء مجەودینی عێراق بوو. بەڵێ. مامۆستا من بەرەو کۆتایی ئەڵقەی ئەم بەرنامەیە ئەچین. پێمان خۆشە چەند ئاەتێکی کەمان بۆ بخوێنی ئەمجارە تۆزە زیاتر بن بۆی ختامه میسک بێ ئینشاءالله. هەرچەندە جەنابیشت عەزیەت خواردووە بەم مانگە پیرۆزە کە تەشریفت هێناوەتە سلێمانی و لێرە ئەم بەرنامەی پێشکەشەکەین بۆیە حەزمان لێیە عەزیەتت بدەین وەکو کۆتایەکەی ختامه میسک بێ ئینشاءالله. قورئان و خزمەتی جنابتانە ئینشاءالله. ئێمە خادمی ئەو کەسانەی کەوا خادمی قورئان ئینشاءالله. خوا لێ ڕازی بێ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن
الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. خی گەورە پاداش بداتەوە مامۆستا مەلازات. زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت دووبارە سێبارە هیوای سەرکەوتنت بۆ خوازین انشاءالله. سپاس بۆ جەنابەت. بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست، بەم شێوەیە هاتینە کۆتایی ئەڵقەی ئەم جارەی بەرنامەی سەدای زێڕین. خۆشحاڵ بووین کە بینەر و بیسەرمان بوون تا ئەم ساتە وەختە بە ئومێدی ئەوەی خوای پەروەردگار تاعات و عیبادەتی ئەمانگەمان لێ قبوڵ بکە ئینشاءالله. ئەم بەرنامەیەشمان بۆ بکات بە توێشوێک بۆ قیامەت و بخاتە سەر میزانی حەسەناتمان. سوپاس بۆ ئێوە کە بینەرمان بوون تا ئەڵقەیەکی تری بەرنامەی سەدای زێڕین. بەخوای گەورە و میهرەبانتان ئەسپێرم. سپاس بۆ هاوکارانم، خوای گەورە پاداشتی ئەوانیش بداتەوە ئینشاءالله، بێبەشیان نەکا لە فەڕ و بەرەکەتی ئەم مانگە پیرۆزە. تا ئەڵقەی داهاتووی بەرنامەی سەدای زێڕین. السلام علیکم وەڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوه.